Jatend migao mateko James Opiyo Wandayi osingoni bech mauta ok bi medi karabeni lweny madhi nyime pinje warabu mathoth ne keyo modhi ne pinje pod ochacho kolose chenro ma keyo stima e gwenge ma Kipkelion East. Wandayi wacho ni piny owacho keto chenro mar gayo medruok bech mauta kowacho ni bech mauta mabiro land manyien kod EPRA biro tayo kaka nengo mauta ringo e dwe. Kamano bende oseo jotelo mowacho ni piny owacho goyo osuru mamalo e modhi. Jotelo mane otene moting'o jod bura ma kanyo mano Joseph Cherorot omedo seo kweth ma linda mwananchi magiwacho ni onge agenda makare. Kuna watu huko Nairobi nataka nikwambie CS. Thank you very much. Asante sana. Lakini waziri tunashukuru sana. Hiyo ni kazi safi ya mheshimiwa. Tumekuwa na vita kali sana kule Middle East. The war between America and Israel against Iran. Hiyo vita imeleta hofu kubwa sana dunia nzima. My work is to give you the assurance on behalf of the national government, the Ministry of Energy and Petroleum, working closely with our international oil companies, which are our suppliers of petroleum products. Under the government arrangement, we have put in place adequate mechanisms tumeweka mikakati kabambe to ensure that mafuta itakuwepo katika nchi bila wasiwasi. Hakutakuwa na upungufu wala ukosefu wa mafuta katika nchi ya Kenya licha ya vita ile ya Middle East.